Mentah kadik arp kenai terik jong ubenai Julai. Buat hari mentah sengi dan ap ya ke Jumai ke jong syuting. Barang juga puar nak kuat ban keren kelum ru ubantai ru. Ya ubantai potenet. Namar ba kitu arngut dei kila pernah kam bakala plat ya ke Bible. Kila pernah kam bakala plat ya ke kerteng jong ublai ru. Ke Bible kadai ka ketin kadai ka kot ka baai jingkermen ka baai jingker kuing ba mdaira ban syak penting ban syak pensmit bat kawai ngak banong ya ubantai bat ya banong pastor la suk lamran na banong pastor kitu arngut dai you are a disgrace ya ka Christian community mesia shnanarbet mesia nomna mesia monetize bet ya katu ke jingbalan je mesia bat ngakwa benang kawai la dame I ke jing itu pau la dame ya prophesize la dame mat ke jing personal la ni maybe la ni me withdrawal namte pada what kind of withdrawal tamayo me withdrawal ya kita ki prophecy so mesia rai keep it to yourself nai thu ngi ba ni than long lach nyok tang kitu ki belang lanya tu ki belang yong jong sia ma henry mangi bade ki real lang berat ni te ngimle ramta basa kawai ngako ong yu bantai me waju penun kam klumar ya ki jingan wai jong ki balang press li don't misuse naile jakor naile stand up comedy era yang jumai press nomor ba it doesn't look good li but anong noy bantai li te me ong ba kepercayaan wai arhajar fra mel mem tur bantai ke jing im jong me kala wai la slam te me mem suthura so jing im jong me kala wai la slam ba tama mem hadu mentam pasuthura li te sakawai ru waju bank thani gibalang giwai mar kinget bet uju ublai li waju ong re tuk tak dan ye waju ong re gitu me melak dei me haki singkat du bagi ong ki kris lam ler lak dei me bu syuting atrai you both of you dei will be the worst antichrist at the end of this la li pet menjura banur ban keren ya mesia mesu ya banang mesu tof ha usut